Eloge Wirikaneza urakenuye. Tukiri ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, igisata kijeje guheraheza imanza zasizwe na sentare mpuzamakungu y'ishami ryazo rya Arusha categetse leta ya Niger gusubiza ivyangombwa abanyarwanda 8 yeruka kwakira no kubaha ubwigenge bwo gutembera mu gihugu atankomanzi. Ni nyuma y'ikirego c'abo banyarwanda cabwira ico gisata ko muri Niger bahabaye nk'imfungwa mu nzu bashizwemo. Umenyesha makuru yacu Temistocle Mutijima mu Rwanda atubwira ibindi kuri no nkuru. Ibyo bikubiye mu cyemezo cyo ku ya 14 y'uku kwezi kwa mbere cy'umucamanza w'urwo rwego Joseph Kiondo Masanche ari nawe washinzwe dosiye y'abo banyarwanda bose uko ari 8. Iki cyemezo umucamanza avuga ko gishingiye ku busabe yagejejweho n'abarebwa n'iyi dosiye ari babo banyarwanda mu bihe bitandukanye hagati y'itariki ya 29 y'ukwezi kwa 12 umwaka ushize wa 2021 ndetse n'iya 10 y'ukwa mbere muri uyu mwaka w'2022. Umucamanza Masanche muri uyu mwanzuro ararondora imiterere y'ikirego yagejejweho na buri umwe muri aba banyarwanda, aho hari n'abasaba ko uru rwego rwabashakira ikindi gihugu kibakira, bitaba ibyo bagasubizwa Arusha muri Tanzania cyangwa bakajyanwa Irahe mu Buholandi ku cyicaro gikuru cyarwo. Nka Proteze igira nyirazo umwe muri abo banyarwanda, umucamanza avuga ko yandikiye urwo rwego ku itariki ya 7 y'uku kwezi kwa mbere arumenyesha ko uburenganzira bwe bw'ibanze bukomeje guhonyorwa, agasaba ko ibikubiye mu masezerano abimurira muri Nigeri byakomeza kubahirizwa uko byakabaye kugeza hafashwe umwanzuro wa nyuma ku kibazo cyabo. Mu by'ibanze Bwana Zigira nyirazo yasabaga urwo rwego harimo gutegeka leta ya Niger guhagarika kumufunga, kumusubiza ibyangombwa no kumureka kwidegembya nta nkomyi. Harimo kandi gusaba leta ya Niger gukora inyandiko yiyemeza kubahiriza umwanzuro w'umucamanza w'urugereko wo ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2021 uyitegeka kubihagaritsa icyemezo cyo kubirukana, hanyuma kandi umwanditsi mukuru w'urugereko akajya muri Niger cyangwa se akohereza umuhagarariye ukurikirana iki kibazo kugeza hafashwe umwanzuro wa nyuma. Umucamanza Kiondo Masanche avuga ko nyuma y'ubusabe bwa Proteze igira nyirazo ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere urwego rwakiriye n'ubwa Alphonse Nteziryayo ashimangira nk'ibyo, ndetse uyu we avuga ko iminsi 30 yatanzwe na Nigeri yo kuba bavuye muri icyo gihugu idahuye n'umwanzuro w'umucamanza wo ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2021 wategekaga ko bagomba kuba bahagumye kugeza hafashwe umwanzuro wa nyuma. Ibyo bikiyongera ku busabe bwa Innocence Gahutu na Tarsise Muvunyi bandikiye umucamanza hagati y'itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2021 n'iya mbere y'ukwa mbere 2022 basaba kuvanwa vuba muri Nigeri bakajyanwa mu gihugu kitekanye. Ubwo bwaje kwiyongeraho bwa Anatole Nsengiyumva bwo ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa mbere nawe wasabaga ko ibihugu bifite intebe mu kanama gashinzwe umutekano ka Loni hashingiye ku ngingo ya 28 y'amasezerano ashyiraho urwego rushinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga byafata umwanzuro mu buryo bwihutirwa ku gihugu cyamwakira. Umucamanza Kiondo Masanche Joseph yongera kwibutsa ko ingingo ya 28 y'amasezerano ashyiraho uru rwego iteganya ko ibihugu byose bigomba gukorana narwo kandi bigashyira mu ngiro imyanzuro yafashwe narwo nta kuzarira. Akibutsa kandi ko n'umwanzuro w'1966 w'akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano wo ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa 12 mu 2010 wasabaga ibihugu byose kubahiriza ibyemezo nk'ibyo, kandi ko akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano kahamagariye kenshi ibihugu gukorana ndetse no guha urwo rwego ubufasha bwose bukenewe mu gutuza abagizwe abere cyangwa se abarekuwe narwo, yewe ko biri no mu nshingano z'urwo rwego guharanira ko abarekuwe babayeho neza no gukurikirana niba ubuzima bwabo n'ubwigenge bitari mu kaga aho bimuriwe. Aho ariho ahera yemeza ko afite ububasha bwo kuregerwa ku bibazo nk'ibyo yagejejweho. Bityo umucamanza kongera gushimangira umwanzuro wo ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 umwaka ushize w'2021 wategekaga ko abimuriye muri Nigeri uko ari 8 bose bahaguma, kandi hagendewe ku masezerano icyo gihugu cyagiranye n'urwego yatangiye gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 11 2021 kuzageza igihe hazafatirwa umwanzuro wa nyuma kuri icyo kibazo. Umucamanza Joseph Kiondo Masanche muri uyu mwanzuro avuga ko igihe abo bagomba kumara muri Nigeri kitagomba kugarukira ku minsi 30 icyo gihugu cyatanze, ahubwo igihe kigomba kugenwa n'igihe hazaba hamaze gufatwa umwanzuro wa nyuma muri gahunda yo guha urwego umwanya uhagije wo kuba bashakirwa ikindi gihugu kibakira. Kandi ibyo binakubiye mu byo leta ya Nigeria yamenyesheje urwo rwego mu magambo ku itariki ya 4 y'uku kwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2022.
umucamanza kandi yibutsa leta ya Niger ko kuba abantu yari yahaye ibyangombwa bakigera mu gihugu baba barabyatswe n'ubutegetsi bw'icyo gihugu ndetse bagafungirwa mu mazu batujwemo bashyirirwaho abarinzi bitwaje intwaro, ibyo binyuranyije n'ibikubiye mu masezerano abimurira muri icyo gihugu. Akibutsa Niger gushyira mu bikorwa ibikubiye muri ayo masezerano uko byakabaye kandi ikita ku mibereho myiza n'umutekano w'abo banyarwanda kugeza igihe hazafatirwa umwanzuro wa nyuma ku kibazo cyabo. By'umwihariko umucamanza akaba yasabye leta ya Niger gusubiza ibyangombwa abo yari yabyambuye kandi ikabareka bakidegembya mu gihugu nta nkomyi nk'uko bikubiye mu ngingo ya 5 y'amasezerano icyo gihugu cyari cyagiranye n'urwego rushinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mu gihe hagitegerejwe umwanzuro wa nyuma kuri iki kibazo. Ku bijyanye n'ubusabe bwa bamwe mu barebwa n'aya masezerano bwo gushakirwa byihutirwa ikindi gihugu cyabakira, umucamanza yabutesheje agaciro avuga ko bagomba kuguma muri Niger kugeza igihe iki kibazo kizakemurirwa. Umucamanza kandi yategetse ko umwanditsi w'uru rwego akomeza gukorana bya hafi n'abategetsi ba Niger mu kugenzura ko uburenganzira bw'ibanze bw'abahimuriwe bwubahirizwa, ubwo burimo bwo gutembera nta nkomyi no gusubizwa ibyangombwa. Umucamanza Joseph Chiondo Masanche asoza avuga ko agitegereje inyandiko ya Niger isobanura impamvu z'umwanzuro wayo wo kwikura mu masezerano yo kubakira kandi yiteguye kwakira ikirego cyose kijyanye n'iyi dosiye. Mwibutsa ko abo banyarwanda biganjemo abahoze ari abanyapolitiki n'abasirikare bakuru mu Rwanda mbere y'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Uretse kuvuga ko ari impamvu zishingiye kuri diplomasi no kuvuga imibanire y'ibihugu, nta bisobanuro birambuye leta ya Niger yigeze itanga ku mpamvu yisubiyeho ku masezerano yari yashyizeho umukono mbere yo kubakira no kubatuza. Icyakora leta y'u Rwanda binyuze mu muvugizi wayo wungirije bwana Alain Mukurarinda yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yatunguwe kandi itashimishijwe n'amasezerano urwego rwashyiriweho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwagiranye na leta ya Niger yitabimenyeshejwe. Wakaba yaravuze ko igihugu cy'u Rwanda cyiteguye kuba cyabakira mu gihe bahitamo gutaha. Gusa yaba abo banyarwanda ndetse n'imiryango yabo iba mu bihugu byiganjemo ibyo ku mugabane w'Uburayi ibyo kuza mu Rwanda ntibabikozwa. Barundi kazi namwe banyarwandakazi, murumva yuko aba bashingantahe b'abanyarwanda bari muri Niger abagabo 8 babandanya guhura n'ibibazo baracagwana urugamba kuko urumva basaba ko bosohoka abandi ngo nibagumeho mu ncamake. Hari iminsi bakirindiriye ngo bafate ingingo ya nyuma, ariko ibi byose ni kakagambane nyene ka FPR, ariko kwisonga hakaza ko Jeannette Kagame n'umukobwa w'iwanje Kagame. Jewe nkibaza none nkanje Kagame ariko arishira mu ntambara za se na nyina batanguye, bo barashaje, se yarapfuye, nyina nawe arashaje n'umukecuru wo ngaho akiri muto yari afise abagabo barenga umwe, mugabo ndazi ko ubu bigoranye kiretse amahera gusa ariyo yo murumburana y'ahandi hoho mu bantu b'abasaza akazi arimwo, amaze kuba se bakobwa, se buzukuru, se bakazana, n'abakobwa ariho inabuzukuru n'abakazana, akaja kudurumbanya umutekano w'abantu kukibi gusa. Ariko abanyepolitiki iyo bariko baravuga muzobakurikirane b'abanyarwanda, Jeannette Kagame bamushira ku ruhande. Niki gituma abanyepolitike Nyinamongi bamufukirira ntibabone yuko Nyinamongi burya ataho ubugesera bwiwe amabi yiwe atataniye nayo Kagame yakora? Ninde muntu atabona akarengane? Ndetse benshi bo bavuga yuko Nyinamongi ari nawe mubi cyane gusumba umugabo. Ababira sesengura neza. N'uyu mukecuru nawe azoza gufungirwa irahe canke aje hariya yiriko arafungira ziriya nzira karengane z'abana. Mbega muko yipfuza ko aba bantu bosubira mu Rwanda, nimba bashobora gutoteza umwana w'umuhutu w'umunyarwanda yavutse yumva havugwa ngo harabaye genocide atigeze ayibona, mugabo uno munsi akaba kuva umunsi avuka yitwa ngo n'umugenosidere kugeza n'ubu ubona no mu mashuri batabahanigwere. Aba bagabo harimwo n'abayikoze, nubwo bayihaniwe igihano kikarangira bazosubirayo ngo babone ko yuko iryo kosa bari bararikoze mugabo igihano bagihejeje. Ivyo muravyibaze ko bizoba akanagatotezo babandanye bakora abanyarwanda. Kandi mu banyarwanda ibintu by'amoko biracadomina,
gusa nyene abanyarwanda bagomba korosha ibintu bakagomba kwerekana ko ibintu biri perfect ariko nta biri perfect ahubwo ikibazo c'amoko mubanze mucicarire abatutsi bumva yuko hataragira ko biyunga n'abahutu babivugisha ukuri guko kuvyukuri iyo habaye ikintu c'umubabaro gikomeye biragora aho biva mu mutima w'abantu abahutu bumva ko hataragira ko biyunga n'abatutsi babivugisha ukuri habanze habe urugendo rwo kwiyunga gahoro gahoro guko naho iyo FPR mwoyikuraho ariko amoko ikibazo c'amoko kikiri imbogamizi nagoma ndababwiza ukuri yuko we bidasigura ngo abanyarwanda ngo bazoca ngo babaho mu munezero umunezero uzanwa nuko umubanyi n'uwundi bafitaniye amahoro kandi bamaze gutahurana hakabaho no guhariranira ntiharaba guhariranira hagati y'abahutu n'abatutsi gituma ndabivuga uko nuko usanga nk'aba bagabo bamwe barabavugira babagwanirira abandi nabo bakabavuga babagwanya ugasanga ni ibintu vyiganina ariko vyose biva hehe kuri ca kiguma twatewe n'abanyapolitike bakorana n'abande bakorana n'abakoroni ibi bintu nukubandanya tugwanya akarengane FPR ikorera mu karere no ku banyarwanda kandi naho woba uri umunyarwanda w'umututsi ubabaye ntuce ushigikira ikibi naho woba uri umuhutu w'umunyarwanda ubabaye ntuce ushigikira ikibi ahubwo mukigwanirize hamwe hanyuma no kwivura ibikomere mu bigwanirize hamwe kugira ngo hazobe u Rwanda gwiza amahanga ashima mugira ibihe vyiza rero mwese kora subscribe na share Imana ibahe umugisha murako